ka Kongres hakajia syakmat banpan jingkershan ni pai ba banjit biang yu ba bintanech pala election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency haka khat artarik yong arhajar pusau kalahiar ban penlong ya kejialang Haryangdo West Kasil District nalor ba pala kumu kertong ubadang penkriap hai ladi ban job hakasin ke pasau kumu MP kanik Lok Sabha Constituency laidon lang do mele kanong stone ba Gabriel Walang u amele kamawati ba Charles Marngar nalor kinongkit kam ka party habakran nak jelang ba Charles ula jubab ik jingkeno persya yu ba pala ba umjukran ba le e hakilai samoi kumu MP ulong ba pala ula kren bunsien ha parlimen nakabenta kimat bakongsan hakajela ulawan ra kisurok ba kichaka pulie uniu meli ula thieru ya kajia kawang kti kawai kaseng san hima ya kawai pan hakirin san ilap election dak baong kalong ka baitat dor hadu kata-kata nalor kani ba Charles ula keno ba ka jingwan ka BJP ha ka bor sensiar sipos nem tam menta kalawan ra ya ka jingknyat ben ya ki kirstan ulong tang supen bana ka BJP ben kirshan ki kertong ka NPP ha ka election MP na Shillong Batura Parliamentary Constituency kaladon ka jingwan Thombor ka Assam ki jingtei ha ka snong khaput ha Maikhuli ulakan tui pai ba benum ngap hak jing yalam ki wei pat ki seng pathamai ki bakam yala di baki e jai benriu bagoi ke jinglong bang asgol tenok pai ba bie ngakwa ban kren mendak singi namar ba ka politics kesan hima sima kala hiar dor pala sabishar mapi mendak singi wan ka kongres ki kren kuno wan ki wei ki parti ki kren kuno sabishar pai ba sabishar ba pek Pidon ke jebing ke pro ke boleh la ai pi pek bat bishar ba ima bin sen pala imju kento yano yanoru uba Charles Marngar habau kuren umju kento yano dak kerteng ima bin sen pala dak burom kakor ikren haman lagi meeting raya bagi pai ikiwai ki parti pai ba ye ngapat ke donor kumunong yalam kacing ya kawang ti nak kawai ke parti ha kawai ke parti kadai nem pai ba tong mapi mdon su ke burom kapar kala hiar dor adu kata-kata kita ki bakam ya lade baki ijai penreu ki kawang ki wai tolong ke basmusi pai ba bi ayu ke seng kongres kalale ini beduk ke seng kongres ke yesong meeting dah yesong meeting kiong tong ini esna ya kawai ke skim banyaram di kipat ba kaya kata ke skim she's passing di ba ai ke sen kongres she's passing yo bela yo footpath cement she's passing kani ke sarkar kamut penduk mentah tang bakating upat ba ie je kani ke skim ba ai kongres kile gono mentah ban penduk keniat sedang ban penduk ia ke bil miosu ia ke wages miosu ia ke buy material kinong tray si spas ni suaban sedang tray hapsya sendur suah denem ndala de tray hap sendur dambiang kena duak senong kendang du by nam sengi deyam pai ba bi balai kena ke sarkar kam sanya ini pai ba haba ke kongres mensua kasanya ayani menta kamsanya sagawai ke jinja ke bamar senda ke konsumsi jonga ngabar ima bin sen pala nginang lek jingi seng ha umrai kiwan laingot ki pastor ki ongsar ngiting lama jinge kita ki sinyam bapa ke BJP ki ong lada bidang nek ye ke jinge Kristen ngin pendono ye ke still tribe BJP mentagila form da kata United Christian Forum kabalang Presbyterian kabalang Catholic bat kabalang Baptist kublay subon mapala pilay rap ya kanero kasungu AAP pai bahabi keri jongi kadon hapdeng kecing yana finsanya mentag kata kadi kecingkli kidon gi baong keseng kongres kelapei kaling ngapa siya kaling ngamlap ka cakapay nakwa ba nang ipitang gaway pisal pa kinuan siya pi ban penbigya pi teng pim sunoto nanay ganuk sa ipi lada nga ay pi nakakot kapisa kabak kenday po ng kapitrenem kenday po
kakot kendai po, kakot sau po, kakot kyrshan tangka pitre nem. Himtre balai namar kamdon ke pisah sisa kendai po. Ngana ya pi dak kakot sispa namar kadon ke sisa. Ngana ya pi dak kakot sanspa. Ngana ya pi dak kakot sanpo namar kadon ke sisa pinom itu pagadai ke pisah top. Kinuan hak takadur. Husiar pai babi. Kinuan hak kerteng jong kajat penriu. Teng semua rumah mangangam ijat penriu show. Ngapu kene ke jingkeli mana ke sengi. Pai babi ye. Tang hak ni katayo meladep ngawan Maikhuli. Hadin baka BJP kalau kyrshan ya ke NPP. Lasdang melek pynbna ya ke jingtei sispa sengi. Ngalai jalade. Ngasa penap sulai haportar punsin. Ngami je kajat penreu. Cai bija gitu kipor. Minta himot penyalam baklayo. Pai ba biye tak jing skopia. Ngawan kenang hayo yang dom tak sengi. Ban kran ye gani jing shisha. Wat kuslai. Kesen kongres kadon batpi pai ba. Kesen kongres kadon batpi. Ai ke jinjob hakani ke kenti. Nakwa manong ya pi. Todam ya keren skim ta. Kelat ya ke skim ta. Keren semua ya ke protection lane ya ke jing ya dah. Lalu ke sen kongres kamuan su akabor. Ngatarai kanam slam su ini. Bangin dono ya ki hak baro. Pilang layoy apa mau sunrot. Ngikot ngiwer ya pi. Pai ba bi lana don ki bawan ong ye pi ngakwa bana ye pi ko wei ke nuksan bana ai jingmot ye pi lana don ki wei ki parti ki bawan ban kot ye pi ki bawan ban perngam ye pi watte ke jabing ke start problem pendan kam lana ki ong ye pi yang elect ko wei ke parti kindon ki mama jong pi kindon ki nong ye lam jong pi Indon ginong ya lam jong pi hakisnong kinong ya pi yang elect koi ke parti wat kerna namar lada fikir nga pisaya kanya payin paksem nak kam politik ngam kwa kenrei saila no hakendong para marwai khat kendai teri hakati जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए
ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।